Kumusta kayon kakailyan? Adtoy timanan nga agluto iti naimas nga putahe. Ditoy dulang ti Ilocano Channel. Lechon kawali. Yan data po ti putahe tayo. Itatang gundaway. At tuyan nakasaganan dagiti ramen, Ricardo, bueno dagiti kasapulan tayo ti palagluto iti lechon kawali. Ngam sakbay nang arugyan tayo. At tuyan na po dagiti Ricardo, bawang, paminta, star anise, asin, sibuyas, tanglad, bueno, baraniw. Kasapulan tayo mo data basi, onion leaves, at syempre data liempo. Ken kastameten mantika, into no iprito tayo datoy liempo tayo. Sagdadan tayo datoy dalikan. Kita pagkakaduan tayo apo dagiti Ricardo nga ipisok dita ayan ti kaldero nga adaan iti danom. Makita yo. Sigsigluton tayo pay data tanglad. Kaya nakastameten dayta onion leaves. Ito nga tikastaka sa ang nawara. Pagkakaduan tayo lang amin dagitang Ricardo. Medyo parpartakan tayo lang dating video. Ikakat tayo ta tikastakit sa ang kayo nga matagtatan. Ikan tayo matibasi. Amoy databasi. Mangtad lang apo ti aroma. Ngam depende kanya yon no ikanyo when no saan mo siya kahit ko nga datibasi na. Yung aroma na. Nga balita no dati gamin kabayatan nga agburburak maikat ti alcohol na iso nga hanga makabartek datang lechon kawali. Okay, so kalaban tayo at naka high heat data pagburakan tayo data at namnamaan tayo no agburburak data rumwar apo dagyay makungko ng impurities dagita di impurities ikikatan tayo laang dagita hang makiding makunang arugit data no agluto kay gamin ti karne siguradong adda gamin dagiti kasta nga makita yo nga impurities. So medyo pakapsutot tayo lang iti apoy at urayon tayo nga datoy ket aginggan na lumonan. Ngam depende gamin no mano nga minuto nga mapalunon data ngam kanya ket basta no nalunon nga manipod iti ditarwar aginggan na diunag no tinudok tayo ti kaldero wenno iti tinidor kunak kuma makatudok kaya ta kaldero ayan no kasta kuma medyo nalunong data okay mo basitan ayan so data dati araramidan tayo ang kung tantansaan no manong minuto data atay nga orasan basta makita tayo nga nalunongan data karne ayan makita yo kastanan sa nga sidaan tayo hantay nga ilitsyono ng data hantay nga ipriton iwa-iwaan tayo sa tikastan data kaldo na igupon tayo sa laangan mabalin sa timang ilabanan na niya mo yung data kaldo na dahito yan yung ibulbul lang mabalin data nga pag sabaw yo iti mami wano saan tiraramidak na dumakit pisukak ti balatong data pagpabladan iti balatong ano saan iti bukbukal iti utong. Okay, so adawan tayo apo datoy pabaawon tayo sakbay tayo nga i-prito ayan idapon tayo apo datoy dalikan adawan tayo no kastoy kapudot agusar tayo apo iti pagikan hanga plastik bakan to ket malunag datay stainless so bueno dijay bandihado apo nga bubuongan pabaawon tayo tapno na parpartak batog tayo apo ti electric fan depende makanya yun no paypayan nyo data ingam no manong minutos yung mananusan nyo no nabaawan pulagitan tayo apo iti soy sauce apay nga soy sauce ikantay ti soy sauce pintas lang apo ti postura na data into no maprito ayan siguraduhan tayo apo nga maikan amin ti soy sauce dati liempo tayo naangar nga liempo ayan hanggang maigdaman nga kasta hanggang maaprusan no nakapudpudot data rugyan tayo matan nga pabaraan data paryok okay pabaraan tayo nga naimbag data sa tayo ikanti mantika ayan siguradong tayo apo nga nabara data paryok sakbay tayo ikanti mantika ken siguradong tayo mga nabara apo data mantika sakbay tayo nga ikabil iti liempo tamit kasta ket hanga kumpet dita ayan ti paryok ayan so kurang samo dati ginatang ko nga mantika lang nga balita panagkunag ket kayang-kaya ng samo nga lutuan dayto ano ayan so burburatan data mantika ikabil tayo lang iti medium heat
ginggan ng dati ket brown. Yan, kaabol tayo brown na po data liempo. Yan, muna pa lang po dati nga prito. Okay, dati apo liempo tayo. At syempre nung muna gamin apo nga panagprito data damo putok ngay data. Ag parsyak ti mantika iso nga sayat nga kalaban tayo iti data kawali wenno data parayok tama nga parsyak ti mantika ay numasinit ka data talaga nga aganlay ka mata o nasiputan nyo gijay kasla itayab ng samo data kalab iti kaserola niya so nga layunan tay basit iti padagson na dadagamin din na minsan nagluto ako matlang iti lechon kawali talaga nga ipurwak na mo data kalab ti kaserola lalo nung nakalaglagan. Okay, so kita antay man dato ingam agan nagtilaan amoyo gaming ket posible gaming agparsyak pailaang data tadamo pailaang nga prito data kasi gamin no kuha gamin no gamin data taba ti baboy lalo di kudil no gamin data ka mapudutan no ipreprito yo syempre yung pressure na gamin data jay unag iti gikudil so nga data bumtak. Okay, aga parsyak iti bantika so inayad lang nga po data oo at ano daman ubing kita balayo ibagayo nga kwang umadayo dala ang handong masasidad kita no aramidan nyo daytoy mapansin nyo tatay kung kontrolan tayo lang apo ti apoy daytoy tan hindi binaligtad tayo medyo pinakapsol tayo pinakakalmatay lang data. Okay, nung gabi na bara data nga binaligtad tayo ko posible gaming nga paka-accidentyan tayo. Ayan, ininot tayo apong digdigusan iti mantika datoy. Alyan po tayo. Tapno ti kastaket mapagtalinood iti pudot na. Ang masayang ato di jay pudot na data. Tapno ti kastaket aga balin nga natangkan data yan tumangkan data ngam data kahampay uning nga crunchy data. Okay, natangkan lang apo data nga kudil so nga anusan tayo lang apo data ayan so ininayadan tayo lang gananad tayo apo no aramidan tayo kadagiti pagtaangan tayo makita yo data stove dati mantika nga nagwaras ditan data gaming ket parsyak gaming nga parsyak iso nga nako nakapigpigad apo datoy iso nga agan anad kay latan no arami din nyo datoy ala ngam nopay kasta napigad man daman pigpigad na datoy nagpaiso nga aramidan ay ngam naimasmat iti pag banagan na datoy lechon kawali iso nga dayta aramidan tayo kitaan nyo apo data panang suyat ti mantika dati passion na kasla drama na data nga panagigim ti aklo gaso niyo kasla teleserye niya kasta apo ti pamaiyan tayo yan medyo kung kontrolan tayo lang apo data apoy. Okay, so baliktadan tayo manon dayta naging ganang medyo marek na tayo nga natangken basitan data hampir na crunchy data. Okay, natangken lang data no kumadata ka padasan nyo apo ti mangiwa ti basit kagatin nyo no dado man natangken wano saan medyo kumulbot. Okay, so data ket inedot tayo apo di apoy adawon tayo manon data pabaawon tayo manon ta maminsan manon apo nga iprito tayo data yan ulitak manon no kastoy apo nga nakapudpudot itilutlutuin nyo kasamayan nga usaran nyo kit data stainless apo nga pagikan weno di bubuungan nga pagikan weno plato ang nga di plastic tabakan to ket malunag makita yo kastinan sa nga kanan tayo na niya pabaawon tayo da nga po data tapos ti kasta ket iprito tayo to may kadwa nga gundaway data nakapudpudot data nga mantika. Okay, so may kadwa nga prito datan apo ayan data may kadwa nga prito hamot nga nagputputok data nga magandang nagtaylaan tanariga mo dyan talag dumagaming ket kaya dagaming di parte na data liempo ket dapat di jay pressure
dati kat hanunay nagputputok data, nagputok man data ka basitan, yung sipsiputan tayo lata. Ayan, makita yo data, araramidin tayo, anusan tayong balbaliktadan, pasikigan, pagdigusan, aging dyan nga agbalin nga crispy, data data kudil, data gaminti importante tilik yung kawali, at ang nagbalin nga perfect data, masapol nga dyan lasag, ket nalunang, tapos dijay kudil na crispy, mangyag crackling sound na kunada. Makita yun data, anos tayong mang padpadigos ita liempo, mapalang kunad ket mabalin sa dayto yan, adawon tayon kitaan tayo man no crispy matlaan nagpaiso daytoy. Ayan, dahil tagaminti talaga nga tarigagay tayo agbali nga crispy, data lechon kawali kabil tayo manan kita landok mga paiso data stainless kunada. Okay, adang gantay man no crunchy matlaan yung crackling sound. Wow, nagmayat, nagmayat idang ganda ala mabalinan, idasar tayo na po diyan ti lamisaan. Adtoy na po daytoy lechon kawali. Dayta naarkusan man na po, naarkusan iti sibuyas nga nakalablabaga, dapat iti onion leaves, kamatis, nagimas nga ipangandatan, makita yo data, nakasilsilang dagitang nagaret nga lechon kawali, kapur kabarbaraan na kapudpudutan na ala video ka nga video ditan ala mangangkan nya nga iti aramidam ditan. Ala at syempre naimas mo datoy lechon kawali tayo nga isawsaw iti soy sauce nga adanti kalamansi, tapos naakadado nga sili yan rugyan tayo apo timangan. Data padasan tayo man apo no talagang very crunchy matlaang datoy tantay man basiti soy sauce na. May metsang iggaman. Denggan nyo. Okay tayo nang nagjujijay very crunchy jay nga crackling sound. Sige kaan banat. Ni may samang manan nga mangmangan dita di ka pay agawis kanayo mo lang akasdan. Wala naima sa daytoy no no malpas nga makabangan dagiti kakadwa jitid dana may mo datoy sa nga pampulutan, isabay ti basik nga arak lang nga mantay makidi nga adik ti arak nga pamparagsak batlaang kitdi ni anyaking dayto yan na ala nga balita pamparelax laag mo dayto ita hantay bagag barabartad. Ala sabi ko maapo ta adati na surusuro yo ken naliliwa kayo iti daytoy dulang ti Ilocano channel. Ag subscribe kayon ken agyamanak iti ingkay padagbuya ken padang subaybay.